uma uyathanda ukunaka labantu bathanda ukunaka vela yabona uma bathanda ukunaka kwabathanda ukunaka amen uyazi mama suse lalela nina niwazi umshado ufuna ngenze vele inkonzo yabashadile kuzoba mnandi uyazi ukuthi umkakho okathande nje uthi ubukele ibhola athi mama athi awukhaphe phela ekitchen sokuguqula inyama nina niwazi umshado anwazi athi ngikhaphe ekitchen ungikhaphe hayi mina ngwetshisa athi nengaqala sithanda samnyaqala lalela hamba naye niguqula inyama nje uma kufika bathi niguqula inyama niguqula kuvuka omunye guqula nawo anina ngizwa nina niwazi umshado somthetho uma nifika enyameni kuvuka omunye guqula nawo that's why mina ngifuna ngiyofuna umlungu kusekitchen kuyafana kusegarage kuyafana kuyafana bese kwetafula basi kuyafana